E tūtaki ana ngā punua tuna ki ngā tai tamariki o te moana o Karāpiro. It was pretty slimy and it was good to release them. Ko Blaze Months tēnei me ona whanaunga o Ngāti Koroki-Kahukura, te iwi mana moana o tēnei takiwā, e harikoa ki te whakanui I te kaupapa o te ata. Because it was cool. For every kg that they release, there's about 1,000 elvers. Ko kitea tātou te hikaka o ngā tamariki, te katakata, te ohorere, me ekehi o rātou, ko koina te mō te nguinga o rātou tamariki, ko tēnei te wā tuatahi ki te titiro, ngā elvers, ngā babies, ki te rongo, ki te swim around their feet. Ko Poto Davies, tētehi o ngā rangatira o Ngāti Koroki-Kahukura kua roa e whawhai ana mō te oranga tonutanga o tōna moana me ona taonga. He mahi rangatira tēnei, ka hoki mai anō ngā taonga ki te whakamana tō tātou awa tūpuna, me ngā manga katoa. For tonu I waka, he piko he taniwha, what would our river be I kore ngā tuna? This elver mahi is the babies that swim back from Tonga. The other mahi we do is the downstream mahi, and that's the big guys, all the migrants that are swimming back to Tonga. And when they swim back, they get chopped up in the turbines. Yeah, and so it's our mahi to get them. We try and get as much of them over the other side of the dam as well to stop them getting chopped up in the turbines. Ko Inia Merge tēnei o kāwhia moana o Waikato Tuna Collective, ko piri mai ki te tuku I ngā punua tuna ki te moana nei. It's about sustainability, keeping that sustainability for our whānau. You have companies out here like Aukaha that are out here fishing up our tuna and sending them overseas. And it's sort of, our mahi is to sort of counter-react all of that and to, these are taonga, these species, these tuna are our taonga. He hunga kai tuna koite? Do you like to eat tuna? Oh, no. I smoke yummy. I smoke brown sugar. E tū ngātahi ana ngā tai tamariki o te iwi me ngā punua tuna mo te anamata o te moana. Ko Te Kawa Paora, Aukaha. Ko te reo, te take.